Dan kemarin juga karena apa namanya, dia udah ngeblok aku, terus kayaknya dia udah nggak senang lah. Tadi aku WA si Dayana, aku nanya, Dayana apa kabar, apa kamu baik-baik aja, bla bla bla, ya gitu-gitu. Terus aku tanyain, itu konten kita di YouTube gimana, kamu mau aku hapus apa enggak? Terus dia bilang hapus. Ya udah, jadi nanti mungkin aku bakal apa namanya, hapus semua video-video aku dengan Dayana karena itu permintaan dia. Oke, nggak apa ya. Followers Instagram Dayana, gadis Kazakhstan, terus merosot. Vicky Naki minta stop pembulian. Setelah akun Instagramnya terancam diboikot oleh netizen Indonesia gara-gara ulahnya sendiri, kini Dayana, gadis asal Kazakhstan, meminta pikir lagi untuk menghapus konten mereka berdua. Hal ini terungkap dari cuitan YouTuber Vicky Naki mengutip dari postingan di Instagram Lambe Turah kemarin. Menurut Vicky Naki, Dayana meminta semua konten yang ada dirinya dihapus dari media sosial Vicky Naki. Meski begitu, Vicky Naki tegas melarang netizen membuli Dayana. Vicky Naki menyayangkan sikap netizen yang menyinyir Dayana bukan siapa-siapa tanpa dirinya. Jika sebelumnya Dayana menguak rasa penyelesaian pasca dinilai menghina orang Indonesia, Dayana kini menguak fakta mengejutkan terkait sosok YouTuber Vicky Naki. Secara gamblang, Dayana menyebut Vicky Naki tak tulus memberi dukungan padanya. Hal ini diucapkan Dayana pada Instastory-nya Minggu 21 Februari 2021 dilansir dari akun @duniapunyacerita menerjemahkan. Ia juga mengatakan bahwa Vicky telah mempermainkan perasaannya dan berpura-pura menjadi temannya, namun justru mendukung para haters. Everyone start overthinking that I hate Indonesia or something like this. No, I love Indonesia. Please, just listen. I want out and dance from Russia and Kazakhstan. Right? Is it right? I just work for the. Let's accept that. I really what I said before in the video with Naki and with Firdaus. I said that I love my haters, and yes, I love my haters, and no matter from country. Except that all this situation is misunderstanding and stupid, and by my way I was mistaken that I posted it. Even we can do this in private. Yes, I want to say sorry to Asia because after I say that, her reputation was fell down, and I don't want that will be bad for someone. Teresa is a and so sorry for this, and I'm so sorry of Shipper Company because of Shipper Company was unfound, and this is a good company by the way. I'm so sorry. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.